اداروں کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑا سعودی سفیر نواف بن سعید المال کیا گو گندنین کو تک سعودی سفیر نیم گچانو کی ذمہ واری رسگ سرا انوار الحق کا مراد باد تک ادرگتا اداروں کی مزن وزیر کشتک کہ سعودی عربہ ہمک گراہنی سہتا دوستی ثبوت تک اور پاکستان ہم کوپک اشتا تک سائفر پٹپول معاملہ سرا پی سی ڈی پرنسپل سیکریٹری اعظم خان ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز سربو تک جے آئی ٹی اے دھیما پیش بو تک منشو نریدا پرنسپل سیکریٹری اعظم خان ایف آئی اے آفیسر لوٹ تک اور سائفر معاملہ سرا انکوائری کنک بھی اشیا پر سائفر گار بوہگے سرا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین سرا ایف آئی آر ہم درج کنک بو تک وائٹ کالر میگا کرپشن اسکینڈل بنجائی پٹبولی ادارہ 4 مزنی اسکینڈلانی بابتا پٹپول بندات کو تک ایف آئی اے جاران کے ردا ڈالر انٹر بینک ریٹ چگیش سرا ایل سیز پچکنگے سرا بینکانی خلاف انکوائری بندات کو تک اشت بینکان 62 ارب کلدارا چگیش فقط ڈالر ریٹ سے سرا کمائن تک ڈیزل نہادہ گیشی پد محکمہ ریلوے مسافران چا ٹرینانی کرایہ ہم گیشی کو تک ریلوے ربالکار ردا سرجمی میل ایکسپریس ریلانی کرایہ 10% گیشی کنک بتک جبکہ مال گاڑیانی کرایہ 15% گیشی کنک بتک تحریک انصاف راشون شہریار آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ جاور نگیگ بتگان شہریار آفریدی کمزوری اور جان سلامتی جاور نگیگ بھوگے سبب بایو میٹرک اپات آیو کوپک دیگ اوڈنا پولیس کنٹرول روم آرگ بتگ شہریار آفریدی چیک اپ واسطہ ڈاکٹر ہم توار کنک بتگ اور آئینہ بن کی طبی آثراتی داتگ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گشت کے پیٹرولیم مصنوعات نہادہ گیشی خلاف جمعہ ملک گیر زرشانی درشان کنک بید لاہورہ چا شنگ کتگی بیان سراج الحق کا گشت ہے کہ اداروں کی سرکارہ گوستگی سرکارانی ظالمانہ گام گیز دین تیرہ بڑتگاں سراج الحق کا گشت ہے کہ اداروں کی سرکار باعدی محلو کا ریلیف بدا بی این پی مینگل سرو سردار اختر مینگل جے یو آئی اے سربراہ مولانا فضل الرحمانہ کو گیندو نند کو تک ای گیندو نندو تیسری کی بنجائی وزیر مولانا اسد محمود علامہ راشد سومرو ہم ساڑی بتگم گیندو نندہ ملکی سیاسی جاورہا بلوچستان معاملہ سرا گپتران بتگ ای نیامہ گیچ انکاری ای دیگا بن گپانی سرا ہم حیال و لیکا درشان کنگ بتگ کی مردم شماری منظوری بابتا مشترکہ مفادات کونسل فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج کرنک بتک درخواست سپریم کورٹ بار صدر عابد زبیریہ جمتا تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آرٹیکل 108 درچہ آئینی درخواست جمدا تک درخواست کوشک بدے کنو کی مردم شماری کالعدم قرار دیا گئی ڈیرہ الوراد جمالیہ بگٹی برادری گشندہانی دزگیر نہ کنگے خلاف زہرشانی درشان کنگ تک شکارپور سمسرا ڈنگانی نیاما گاڑیانی سرا تیرگواری آسرا بگٹی برادری اور 2 مردمانی کوشے خلاف زہرشانی سبب پٹ فیڈر کینال دماغا مزن دک بلاک کنگ تک خارانہ تاجر حفیظ اللہ لو راجہ آوارڈ جنگ خلاف دومی روچا در بندے ہڑتال کنگ بتک اے درگتا زہرشانی کنگ اور ننداک جنگ بتک زہرشانی کنو کا گشتک کے داں وحدی کے حفیظ اللہ لو راجہ یلا دیگ نبی زہرشانی برجابی بگٹی برادری 2 مردمانی کوش و 2 آوارڈ جنگ خلاف جعفر آباد زہرشانی درشان کنگ تک اے درگتا نواب زادہ گہرام بگٹی گشتہ کے سن سرکار امنی جاورانی برجا دارگا بی صوبہ شکارپورم میں برادر 2 مردم کشک بتگا 2 انگتا بے گواہاں آوار جتگی مردم یلا دیگ بیوا ملک کے عیدگاہ دمگانی وڑا ڈیرہ مراد جمالیہ پاکستان ملی تحریک نیمگا جشن آزادی درگتا مسلم مچی برجم دارک بتک روان کے محلو کے مزنی کچا باہر زرتر
सुप्रीम कोर्ट अल्लाह हाई कोर्ट परवेज इलाही अबूरी जमानत फैसला हिलापा इंटर कोर्ट अपील सरा 21 अगस्त न फैसला कनगे परमानदा तक आमिद किसा गुश्त के आय की समात दाम हाई कोर्ट फैसला न को तक गुड़ा सिंगल बेंच फैसला बहाल कनक दी जस्टिस जमाल खान मंदुखेला गुश्त के यक दूमी हिलापा मुकदमा बाजी जवानी रवायती नहीं आमिद गिसा हवार कनगे बदल वतमा वत गपुत्रान जीड़ा गिशो गिवार कनक बेबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केसा चेयरमैन पीटीआई सजाए हिलापा अपील गोश्तार के वास्ता मुकर्रर कनक बुतक इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई सजाए हिलापा अपील डिवीजन बेंच 22 अगस्त तक गोश्तदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस तारिक जहांगीर बेंचा हवारा तहरीक इंसाफ सीनियर राशिद असद के सरगुश्त के चेयरमैन पीटीआई या जेल में वाले रिदा आसराती दियक भोगा नहीं आये गुश्त के चेयरमैन पीटीआई के तनहा या कनक काबिल मुजम्मत आमिद गिसा पेशरी की वजन वजीर बुनियादी हक के पाद मालिय नोटिस बुजूरी एलपीजी न्यादा कलदार यक किलो गीशी कनक तक चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर गुश्त के दा कलदार गीशी पर 1 किलो न्यादा 220 कलदार सर कनक तक एसोसिएशन इजारा के रेदा लूडी सिलेंडर न्यादा 120 के कमर्शियल सिलेंडर न्यादा 450 कलदार गीशी तक मुल्क के कूही दमगा एलपीजी 255 कलदार 1 किलो हिसाब बाबू हो गए इरफान खोकरा गुश्ता के मियाना सामान मार्केटा एलपीजी न्यादा $92 गीशिया 65 $1 मेट्रिक टन तक दोमी नीम का पेट्रोलियम मसनूआत न्यादा अब मरूची रद्दो बदले गुमानी अमरीकी दरीकारानी वजीर एंटोनी ब्लिंकन गुश्त के अफगान तालिबान दोहा मुज़ाकरात हमा वहाद को तगा आहानी हिलाफ वर्जिया कन गए अमरीकी दरीकारानी वजीर बयान रिदा अगस्ता 2020 का चा अंगता अफगान महलू के इमदाद वासा $1 बिलियन $9 करोड़ दियक बुतर जालबुल चौकानी वानो गुजानी मामला अफगान सरकार पॉलिसिया न मानना कलदार मुकाबला डॉलर बुर्ज दस्ती बढ़ जाही ओपन मार्केट डॉलर से सस्ते कलदार 65 पैसे सरबुत तक इंटर बैंक कलदार मुकाबला डॉलर कदर गीशी रेदियक्षला बढ़ जाही इंटर बैंक मार्केट वहदा $1 नहादा 292 कलदार 20 पैसे ओपन मार्केट यक अमरीकी डॉलर से सस्ते कलदार 65 पैसे पंजाब लेबो गाजी निगरान वजीर वहाब रियाज क्रिकेट गाजी अच्छा दजकशिए जार तक आयोगुश्त के मन 2000 वती करियर बिंदात को तक और 2020 से अच्छा क्रिकेटर दस्तकश हुआ गया